Biyag ti tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadyasaan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak meten. Iso akayat kunti agina na. Kat manipod ita, siya kunti makaam mo itinalawa adagag. Kita, noan niya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na, Manang. Tandagam kat nga rod. Pinusgan lang may tamang bantay iti daljay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang. Matungpal. Apay pinayaban nak, Manong Margo. Si Mang Peten tiyakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, Manong. Saan mo? Isun ti makaam mo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga kadagiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na pakisamaam latan ading ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitab trabaho kami lang. Simmangput gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga rod. Sapay kumata na simpet. Naku na ngamin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mat siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo ta kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador. Nilaing Arman ti kasasaok tunggal da ibaga kadagiti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo dagiti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga kadagiti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, madam. Maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Nangakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaer. Maskulado. Sakit barbasarado. Uray kaahit na. Madlaw a barbasarado. No ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, madam. Kwa. Mabalin ka di nga ipasyar na kadagiti mula sabsabong. Wala, madam. Mayat kagpasyarita amalam. Tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na. Basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa. Kayat ko asawan. Sa anak ang mabuteng iti init. Kumusta nga iti panangipasyar niyo kanya Arman kanang iti sabsabong, Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa. Magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyar dagiti sabsabong. Iso nga ibagam ka ni Arman. Taminalam nga umay dito'y balay ta iso ti kadwak amang pasyar kadagiti mula asabong. Saan ka kadi mabambannog aminalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sa anak ang mabanog. Basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanya tanda ka matakadwak.
Wan mat ka diya, madam. Kayat ko nga minti mawatwat. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam. Apay asaan? Basta an anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y iti sirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No umanugot ka lakit niya makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo di, sinaam ti kayan ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinunak asi kalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro may surot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom kadi nga isuda ti pagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isuda ti kagagitan na trabador. Pasino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabahador. Kayat ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador tasyak ti agpili. Alang aron manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Tanasing putmut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay,
Nasaya at mo't nga rod no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Tsak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo na iti trabahador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot day jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan nak akanayon ang mapanmang bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rodan. Ay, talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya tapagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon ang makadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko nakla nga ruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawag? O sige madam. Umanugot ak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige, sige Sweetheart. Ay sos manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamu iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga ron nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Saan agar daw? Maasig ako ba magkada kami? Sigod man at trabador ka. Isuasig ka kumatyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga ron tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sata ko man. Dayta talaga ti urayag nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat di may sapay apakarang sakak.
Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Jack matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory a mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, asa anak mo't laan naragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadinak insukat iti kinabaknang Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamuam ita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre, mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapantang nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa'y di bantay. Tayo nakita na ititad dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di asumuro tak. Saanan? Mabandog ka lang. Sige nga Rod. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amo matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yan ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramataktak nga aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matadikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim, Gardo. Ha? Kasyat ako, Daggardo kan Madam Glory. Pasensya ka. Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo pang pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman at nadimtang ka. Darasin niyo, Madam. Umanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanan kan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklat. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat ten pakitrab-trabahwa ka daga. No kasta, alaam garo dayto ya kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay-tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nakmam ko man, tikas dyan napasamak man ang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaang ang tiawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyon Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan may sa, bakit akon? Jak
kayatan. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada nga busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Ah, kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Ngarod Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ah, Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktakaw na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na ma. Wano pa kaya asawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasawa iti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang iti gatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita am tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kuwa manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea. Apay nga inak Ma'am Jadem. Bayam nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak. Padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Ah, Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Ah, Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay si kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Idinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, sumunod ka. Umay ka. Agya manang manang. Ay na, motor mo day tan nakaparada di tarwar, Mario. Uwan manang. Gagat-gatan kulay din na minsan nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina day tan niya. Una. Nasuro ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam, anyat kahit mga inuman nga Diyos, huwag magkapi ka. Sanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka.
Ang nalpas day jayang. Day, di mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran ah. Ay ka, mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. E din to ta ni Mario kat ngingi na motorsiklo ti service na tatang. Wala nga nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat no awan mat daga aso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti daga dang iti dadakkel na. Agmay nga anak ko naman. Ay ka, depende ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana. Narigat ma no diktaran ta jade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklunam. Dakas ka kanyak maipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsaya atamon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tanalawa ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklunam. Basta demo ni Rico. Tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram kun kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayag ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo na makidin na ka iti mo ay ayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo't ibagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papan iti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangumi. Tani, di siyak pa yung amin ita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali apaka kumikuma. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Akat mabalin latamot Mario. Total agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga anan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na nagtipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala,
Saan kami pa'y mata nagkasar manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon. Takas tati kayat na. Impakada ng kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa ng to. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakada kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaunan dito Sana na urnos ti balay, Ramana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tay manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwak dito balay ngayon patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka ba Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga rot iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin na ya. Tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalman, tata. Ay, sige man nga rot barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin. Jack ngamin kaya ti mabakante. Tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat. Para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario. Dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuhan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi na mo't amu asukayon anak kaw. Sana bali at da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangted kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awam mo timbaga na kas tatatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amo ti gayam ko, nanang. Anya? Ay na. Nalawa adaga day dyan, nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day dyan, nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagas mikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay. Katawan mo trabaho na, tatang. Kan nagsadot. At dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida. Siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko, tatang. Aniya? Anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan anagdan na kami kan ni Mario. Iso anasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, anadam garot ti bagimanak kaw. Di ka na agbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talag tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tiyag balintong asawa mo, Rikaw Barok.
Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nga trabaho iti daga. Tawan mo, inailagpas ko a kurso, tata. Mga sawa ka nga minin baraok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, ha? Labsan kayo pa eh. Tainak pa iji uma. Sige lang, baraok. Ay, nagkagat day ta, baraok. Awan ngagpay sudagan na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpur diha. Kanadap abangan na daga. Kat iso itaan ti pag-apitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga ti nakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Iso nga awan mula serbina. Anak ko, ananum jado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, no bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, dadan asawa na. Di kan mang namnamakan kwa na, anak ko. Agsapsapo lang iti bayar ti dagari ko. Ilako kitalon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadi mat mangmangted iti bingay ko dayjay manang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wanri ko, iso nga ilako ko. Gatanga mo. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da dya atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Mano ti panangila ko Mario? Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoray siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta? Mabayag nga umado ti kwarta dita? Nay, apay nga asublatom ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang ko ngaminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da dyan. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay mo'ten. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki Jebalay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talagayam. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Baybay amon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti pa nagapami. Sige, inta nga ron makitangdan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha?
Ay na, agpapansin ka kankwana Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo matmanang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatin nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso nagaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manja, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, ah? Ne, apay nga eh. Anyat pagbainan naman ha. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samet, gapu iti panang paay na kan ka idi. Ano? Mababain unay kan ka, Rico. Awan tirong mga pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman ha. Narigat mo ta, no ipilit ko tibagik iti tao, asaan mo ta mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sikat ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Ah. Nawaya man ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, ang damat nobya ko, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipashare ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikatin ang irobo, itikabsat mau. Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Natorturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya, anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo itakot mga barwanan tayo. Wana ading ko, kat ikarik. Jakon pakibiyangan dan yaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot day takabsat mo o basta dikdik taramlatan. Adamit bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit day ta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, Tatang. Biyag ti tao. At tinatengin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, Tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Jakpay mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang Tatang. Sana bali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen, Tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anaskan nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay,
Papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. At ang aming klase may inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kastya pa nagsasao ni Auntie Tonya, Manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di, Manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usarin tayo. Numan pa'y kastoy amakitang-tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakem ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kailat ta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, Kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwam ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mon dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige, Manang. Siyak dito yan. Bilibak mat kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? Bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mat kat di Kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. ha? Ay, sanda nagawid. Ngamin, adda ka no igsam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay ka day. Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay, sayang. Awan damay. Apay, dagijay anak ni Manong binakarubay yung ay.
Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y aya, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dayoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agukas kadagi jay. Ha. Sika ngay manong, kayat mo ti matangdanan. Ta si kalangan ti umayag dalo si jay likod ti balay. Kan agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti daytaaling ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayagadi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan abulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga ron ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang ang tananakam kayo, anak. Ana, di kay agsangitan Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay na, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuha nagapo iti kinaimbag na. Naku na napay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itod na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay, tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot yung dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton inton umay alawas ton ya. Apay manong, adda ka diawis mo. Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Joy? Anyat celebraran na? Agraduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak?
Pulnaw ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, san ka ni? Uwan manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matentirek na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga nakasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot agtake pa iti board exam. Ay na, amok ka ba alam day ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tan na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y kanija ibagbagada pagpapaayan nyo idi nga agkabsat. Una na, dito'y kami idi amakitangtangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikat yakin kukwa iti dahito ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya, pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasingpat ti sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanya. Anya, Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditan. Nakaululi mo kamutan. Ay, kwa. Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kanaka. Nakatorpos ni Joy, nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti, ngam ingkaed na tinakatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kumakadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti, Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasano nga kidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng.
Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Antimat. Awanin day jay. Bayan tayon day jay. Tanapalabasin, Anti. Kinapod nun pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputa kas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanyak. Wan, Anti. Gaput na awan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaput na pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Huwan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Anti. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak ngo masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga iba ka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo. Biyag ti tao. Ne, nakarubot ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasak bea sumrag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat nawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat nga trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar musar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabok ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kung naklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadagito yung pasarabong kanyak, Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wana, mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagda nagkarol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Masaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. Ito nagladaw ka manen. At dapat nga min napatagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Agpalawagak ton ka ni boss yung ton makita. Sige Sikat yung makaam mo. Ngem, sa dino nga min tinapanam. Basta da napatag niya na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan. Tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y.
Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlap-lap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikum laang ta asawa ki di opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya akong timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen. Ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man itirabi Carol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kasto. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno sana masapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan itirabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit magamin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka pa'y kit din. Di mo masalsarong karan dagiti anak ko. Adan tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kahili ko met itan ang makita. Wen umay kan tulat tagpasyar. Angam, nasapa ka mo tarin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na ka na yun? Nadala yung masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko daramidek. Adan ti asawak. O Vina, anya pa lang tiraramide. Rumbang kumana katurong ka ita. Adalang man tirabi Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya da ita? Ala, ibagamon ta ni nabanlugak. Kaya't konti ginana. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din da ita asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. No kasta nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Naggapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan da ita, Vina? Para mo't lang kada kayo ti kasto nga raramidag. Sika kumamot kan ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dayta. Nang runa kan ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika kadila ang tag of overtime, William? Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo't ang nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng.
Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adakan ka, ano, sino ti patyem ka na kami adwa. Panang dadaal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dagiti atat tao. Era, mabalin ka ding agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umeka, rumarta diti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale. Gaputa lunch break mo ten. O ala, mapantangaro diti may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjeg ni Vina? Nagsayata tao ti asawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Nakuna na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ni Vina. Amok da ita. Kaputa sa bali dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka na kita anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos ang marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan da ita, asaan ada kayo tinaikari aparay titong kalmaysa. Minamaag da ita nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yon ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man ta nasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Asino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga ipost na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan na, William. Apayakas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka na kiti anak ko. Awan na pulos, oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, lumamuan na ti may papanakadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di nasungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Saan nga sigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinanan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di nasungbatan. Agsagana iti aramidak. Apa pinayaban dito balayo, friend? Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito ya makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan?
Ladawan da William kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaang kadagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang nga ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok day jaya tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaanak matlagayam. Aklonem tigasat mo. Tasinarrak mo dayta. Binagbagaan ka ide. Ngamdinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanya. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak. Amumton no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo. Kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake iti puso ti gayam ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya. Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. Okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayam ko ti kasya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni nanang. Basta kararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni nanang, tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni nanang. Saan niya ko man napaspasakitan, tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagaro pa kas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti langat ti asawa, Carol. Masyanak unay karag ti anak mi. Kaputa sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apay na pasamak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Namasarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakin ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babae. Pakawanan na ko ma, Vina, asawak. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak.
nailaw anak. Ket nakasagana ka mang sulnit iti aduan nagkuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanin na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nung nasuliso ka kiti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Bina, asawag. Ayayatan ka, Mat William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikarimandimon ulitan ti naramid mo. Uwan, Vina. Uwan. Promise. Ipatpatig kayo karagil anak ta.